na mwancho muligereri oboteneri gwe sukuru ya sekondari ya Muchorwa SDA Mixed nigo bwagokera litkolera obokonyi no gosirwa kurwa service yo mumwe bwe county ya Kisii omusike Donya Doris Aburi asanya kaba gakobwatoka itangira macho cha sukuru yo nabo igo ebinto binde ebigera gende gosira sukuru yo asokwene kebuna amasomo kugendera lesinjira chobokera Oteba ngambu ya mono timu ya Donya Doris umheshimiwa Women Rep Kisii County aliyeteira umwaka ulio era 2024 mukinyu gatatu gokoera ngango toretera arenge tangi ya 10,000 liters oikiranirie iregyo waniapa ya school, the board of management, students, abalimu and the BA. Ningependa kusema shukrani omonena siseni our women rep asago tacho nyansi imbolingaka wagororoke. This is a good gesture in our county, in particular Muchorwa Secondary School. Madam Donya Doris mheshimiwa aendelee kufanya vile ametufanyia hapa. Mungu amubariki mpaka ashangae. Asogwe ngote ambia mono ise timu elia ikietangiga we did not go for it, wametuletea mpaka hapa. Mungu abariki timu, abariki our county, abariki mheshimiwa Donya Doris. Asante sana.